Sanibonani ibizo umchasisele Siminya Minya Sezintombi. Namhlanje ngizofuna ukuthi ngichaze kahle kwi-video edlulile ebi-titled ukuthi ama-waiver ase-extendiwe. Ngibona ngathi abantu abaningi basuke bangasayilaleli bajabulela i-title ye-video. Leya video ibichaza ukuthi ase-extendiwe ama-waiver, yes, kodwa not awe-ZEP. Lawo ngama-waivers wabanye aba-applyela ezinye izinto. Nibakhumbula ukuthi kuningi oku-applywayo, is not only i-ZEP, kuningi abantu abaku-applyelayo ngamazwe. So leya ibiqondene nje nawo wonke umuntu from any country. Kusho ukuthi bazo-extenda ama-waiver kulabo aba-applya. Mhlawumbe wawu-applye i-permit ethile kumbe wa-rejectwa wa-aphila. Ma wawu-aphilile usase-safe until March 2026, or mawune wawu-applye i-waiver usafe. Kodwa ke kuma-ZEP siyacela ukuthi niqhubeke u-applya i-waiver, u-applya i-general work permit, or u-applya i-relative visa mhlawumbe makunezinye izinto osubona ukuthi azibhalansi kahle kuwe ku-ZEP, ikakhulukazi njengemsebenzi nani, ngoba uthola ukuthi last time uthola i-ZEP wawusebenza kwenye indawo uke wa-applyela, uthe u-applyela i-waiver usebenza kwenye indawo, uthe u-applyela i-waiver usebenza awusasebenzi, kuba nama-challenges anjalo. So specifically ku-ZEP qhubekani ni-applya ngoba i-deadline isisondele. I-deadline iku-28 November, and okwenza sikhuthaze abantu beqhubeke be-apply, it's because niyabona le directive ephume manje esho ukuthi ba-extenda ama-waivers nama-appeals wabantu. Lokho bakwenza emuntwini obese apply. So la senzela ukuthi mhlawumbe mhla ka-28 November ungqongqoshe wemnyango uzosho ukuthi uya-extend, kodwa sicabanga ukuthi ma extenda uzo-extendela abantu asebenze something already, mhlawumbe su-apply i-waiver already, or usu-applyeni i-general work permit already. So ma bengakuthola ungekayenzi lutho, ama-chances ukuthi uvaleleke ngaphandle azobe esemakhulu kakhulu. So siyacela ukuthi kakhulukazi abe-ZEP ngikhuthale bakithi ayahlupha amaphoyisa, ngikhuthale abantu bakithi ningakhohlwa ukuthi usubscribe, uphinde uyishare le video ukuthi ikwazi ukuthi ithole abanye. Ngicela ukuthi mawufisa ukwazi okuningi uyangifonela, call ku 063 625 8742. Uyangifonela ke lapho. Ma ungangifonela ke sesizavumelana ukuthi si-WhatsAppana kanjani. Ngiyabonga kakhulu, ngiyathanda kakhulu emakhaya.